nongeye gushimira cyane ukomeza kugira Pamakeo TV nkuko bisanzwe tubageza amakuru menshi kandi yizewe. Uyu munsi noneho ndagugeza inkuru isa nkaho iteye ubwoba kandi iteye n'impungenge cyane, dore ko coronavirus ari indwara y'icyorezo imaze gutera cyane abatuye isi, ndetse ikaba irimo irica umubare munini w'abantu cyane cyane mu bice by'i Burayi cyangwa se ku mugabane w'i Burayi. Noneho ubu ngubu coronavirus isa nkaho yamaze no kugera muri Afurika. Umuntu wa mbere wanduye coronavirus yatangajwe muri Senegal nk'uko byemejwe na Abdoulaye Diouf Sarr, minisitiri w'ubuzima w'iki gihugu. Tunisia na Maroc nabyo byatangaje umuntu wa mbere wanduye iyo virusi. Uwo murwayi ni umufaransa w'umugabo uba muri Senegal, wasubiye muri Senegal avuye mu Bufaransa ku tariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa kabiri, nk'uko Bwana Sarr yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru mu murwa mukuru wa Dakar. Uwo murwayi yageze ku bitaro byigenga ku tariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa kabiri, agaragaza ibimenyetso bya coronavirus birimo kurwara umutwe. Abategetsi muri Senegal bari kugenzura buri muntu wese waje ku ndege mu ndege imwe n'uwo mugabo ndetse n'abo mu muryango we. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko iki gihugu cyiteguye guhangana n'iyi virusi, avuga ko gifite n'ibikoresho bya ngombwa byo kuyipima. Uyu abaye umuntu wa kabiri wo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wemejwe ko yanduye ubu bwoko bushya bwa virusi bwa coronavirus nyuma y'uko y'uwatangajwe muri Nigeria mu cyumweru gishize. Igihugu cya Tunisia nacyo cyatangaje ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus, nk'uko minisitiri w'ubuzima w'icyo gihugu yabibwiye abanyamakuru ku munsi w'ejo ku wa mbere. Minisitiri w'ubuzima Abdelatif El Maki yavuze ko uwo murwayi ari umugabo wo muri Tunisia w'imyaka 40 wageze mu gihugu n'ubwato avuye mu Butaliyani ku tariki ya 27 y'ukwa kabiri. We n'abandi bagenzi bari bagiriwe inama yo kugenzurana ubwo umuriro we wazamukaga cyane, yabimenyesheje inzego z'ubutabazi bwihuse. Ejo ku wa mbere nimugoroba kandi minisitiri w'ubuzima muri Maroc yatangaje umuntu wa mbere urwaye coronavirus muri iki gihugu. N'umugabo wo muri Maroc uba mu Butaliyani uri kuvurirwa ku bitaro byo mu mujyi wa Casablanca muri Maroc, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Amagambo yo mu itangazo rya minisitiri w'ubuzima ya Maroc yasubiwemo avuga ko umurwayi atarembye. Byemejwe ko yayanduye nyuma yaho ibizamini bye byari byaroherejwe gupimirwa mu kigo Institut Pasteur Maroc bije byerekana ko koko yayanduye, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Maghreb Agence Presse bya leta ya Maroc. Muri Afurika ibyo yongera kuri Senegal, Maroc na Tunisia, Algeria, Misiri na Nigeria nabyo byemeje umuntu wa mbere wanduye coronavirus. Abagenzi rwose bakunze ba Pamakeo TV mu Banyarwandakazi nabo tubasaba rwose gushishikarira kwirinda iyi ndwara ya coronavirus, mukurikiza amategeko cyangwa se n'ibigenderwaho kugira ngo umuntu ayirinde, nk'uko byatangajwe na RBC. Uragenda usoma uko ushobora kwirinda iyi virusi muri description aho hasi twagiye tubibandikiramo. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi nibagire gukora subscribe kugira ngo ujye komeza ubona amakuru yacu mu ba mbere. Mugire ibihe byiza.